talo pa tuta vai me se tato po kara me masani pa talo fa tu i se tato tunu ta mama tina matu me se fo i pa i la silasi pa i o tato tunu ia ole anu no fa tina to sala ia me se fo i tapo inga au fa ngore pa i ale tu fa no manu ia wa fo i le ia so fenga i me se tato tunu ia mo tute mga ruenga ia mare nga fa raro fa taro fa to vai e me se tato po kala milita ia maro te pu tato to fa maloma ave vinga le tua lo molo sui fu la le mo fo mato malo si le tai au fa te mo fa no mo te mi e le vai nga lo fi nga matan tata no le vasun ta tu nei ono li poti na ma wel tato office nei le na fi ni so la to fo le mai nga luenga nei fa mai te mi mai le motu tonga o le fior company fa tali mai fo ile a o le o atu ono e se mela o no foi bo e se fo ia le vaenga o la o ile ia la tu se fanga o te lo le ma o fo ni so li poti o lo a fi mani so tato fo le o mai o la il to lo mal fa na usamo ya mai o e se fo il tu langa o e o fa le sko do inge le se vaenga ma vi le tu langa fe mat ia fa ste te vai tu langa fita uni lo fia ngai ma tatu ara fui fa na lo balanga mai nga do fa vai tei ia e tu puai ia tu mo pasifika ia ai o ve fui fa fita uni ele nga tei ia ingolo fa kali mai ia tei to ro ma fa na ia fa pena fu la fio ai ngai ni sida o mai le au whinga runga nei ki ngā ngai lo rai whai ki te to rua i sa mo si tu lo whafonga mai ora tunu ai koe o mai ngi koe o ngofo ai o isi wo o inga whai poipo wha so tu la fono a rai ta po i mai ara ko koe ko rua ma a inga ko whanau i o le mea lea tu ara ro i ele maru si anga ale tatou maro te whaafo i sa mo tanga ta whapea. E le nga ka whaafo i sa mo, e koe mōri i le kele o ima whai pipong. E ro o awakupea re tu araro, si tau tōna i e tula. O nisi o le fiso o ta ia mali tō rua, mali whanau, mali ainga le whakarimai. Ia, sawa i ngei whai i e tūranga i o le koe whai o le si tō rua i nei. E mai se ra, wā whaina i ma mātua i nei. Rato whanau wa iai tūlanga whapena o mare pelepe ani si ainga i rivare o mātua ma whanau o ngai ki nganga whai aku māku ora i ere ko urua ka mai Samoa o ko urua for kingi Samoa ia le mwhai ni tūlanga i bāsaringa fwoi ma whai ngā wō ai mesirari mere reo mai e se ia winga e whaare. Ao mea umanei tūranga umanei tawai. O umana na wha malama le tātou maro ai tu ole turu. Ai mesiranga i tūranga i le wā matai tō rua ma ai ngaro whaamuri mai Samoa. Ai o mai i whai kūranga i le tusai ma Whianga inga sa sainia. Ia ori ngaro koe ave whafo i Samoa. Uranga whapena. Ia ori tu ora loarea i nei o tātu tangata. Koko ngā kai ko rua ma inga le whaamuri mai Samoa. Me teo nei whanau o le mafo anga nare no mai ni visita ngā rue. Ia i nei o te whesani mo a inga o lo whaamuri mai. Ma no fa tai o le tasitu langa tawa fo le o avanoa le mo e la to nei o mai ia wala to telefone la to lo to su avanoa o mai ia ngarwenga ia o maua avanoa o mai nei ia fa nga tau ia avanoa fo le ia wala ti la ino nei ai ngola fa mun mai sa mo fa mat io sa o ia lo sa no o te mine wo o mo le duos ia nai tangata fu lo whakari, isi whakari kari.
ele au mola ni avano a moro o ngo i tau tona i whaonga le whaonga tau. Yeah. O rai whakakari si mo ni avano whapea. Ia o mai whai winga le tara whea ngai. Ile ngā tka mare pele pe a inga sa mo. A inga fu i ngi sirangi ma tunu pa. Yeah. E ona nai whanau tene ia maturanga whapena. Ia a moro le vongo whaonga kakau. Yeah. Ia moro so swani pe un tuai a inga. O le tina ino a inga ma. Ro whaamuri mai. O a fianga fo i a mata po tua patatua i e vaenga. E le koe mau ise a vanoa o kere ropo le ale umi po le o langa atoa. O la tau ia. Le o le whaanga te tau le vanoa no mai ai. Ia e moinga mangi ngoai le koe mo se sia mangoa fo le koe o mai e i a vanoa ia whainga roa whawaitemi. Ia, sao le ia rau sao nanga tawai. O matau pu mai tango fia i whenga inga saini. E mawaro oe o whain tūranga whakapea. E mai se leo mai ova sōsora. Mana no fua ea ia e re ngataina a whaina i oe mole mawhaion koe o mai nisila. A rea wanoa i e le koe mōsea whango mo e o le ara hui leo o le taiara leo wa whainga whaavai. Wa kua le pilinga o aroma whanau nei, ina ia o mai ere maru si anga o nu. O nu umal pule ma maru ari whai pule, ina ia mautinoa. Ia o lo o sauni, ia mata pena le ka mai kike, a ia inkulanga whare ko ngot kupu mai. Ile nga kai ro wa afia i le koe mau o sa wa vangoa, koe whaafo ia koe sa mua, ia aewa, ia koe whai ere i ungare. Lupu pe a ia inkulanga whapenga. O mele a mole vano whaanga te tau. O e le koe mōsoa mongo ki koe maranga mai tūranga whapea. Ma lau waftai, mātango fiele, whamana tu fo ima, tu alalo mo la tau, a whafo mai tātou lo ngā lue whawai teimi, mori o tu whaiwara ni aso a o nei whautuanga, ia, mai de sui o tātou ma lo ni usira nei, le whengal konsula pe on tara noa le nei tai hau. E le si vaenga tenen tātara noa i, le vaenga fo ile o le exemption stamp, mai lau whengal konsula, ma le ofisa fo ile, o le ini se whaf sili po lan me le tadi ai na i, le vaenga le o lātu e stamp lātu passport. A pea o la ko e tala la tunga fa pena no foi parlangi pe a fa mo le a mata. Ia. Pastai am fa si tamai. Ele o kanga ko mo qualify the exception stamp. Oh, okay. Si vana nga le tanga te songa pi kanga si tsincha mo. A fa pea o e sa fa na wi chila o matua o Samoa. Ia posesivo. E tauna watu pe whana o mātua. E prūwai o oe o Sitsen Samoa. Ia le o mātua. E alu tua tau i o mātua. E tawana e so pitanga o oe o Samoa. O mera nai tā pāre o pisa pe au mai tangata ia. Tangata whana o i usira nei. Tangata e aisi e whai parangi e pitanga i Samoa e alai mātua. E mana o mia la pe whanau o tangata whapena. Pe whanau mātua o se pe whanau fu ia anatu mātua grandparents. Ia mawhai e ona i se pitanga o i o se tangata anu o Samoa. A whai e ke whai kui se tangata e leo Samoa, e le mawhaira na mo exception o tangata na. A whai e maranga i Samoa, a whai kui po le pārangi. Ia, e le mawhaira na mo exception o le passport o tangata. E aru ala return flight. A whai e maranga kui Samoa, e mana ono po e tau sangararo na pe mitem whai no po i Samoa. Si vanga na tangata i eilongo i kangal siksing Samoa. I ona mātua, ia o mātua ona mātua. Ia na mawhaile ona te tilo i e tātou ofisa o lo i eilona sotanga i longa ngawha.
ia e mawhai e na mawalanga exception stand pe ona i ingisi e wako mara vale le exception stand pa alu to do malonga mga ku ia e le mawhai pe afa e le oe tangata nu sambo no whaftai, le tunu man whawhau mai o la uman pokarame na batule o le telefoni na whengon konsula malona ofisa wala wani e le la vali taimi wha maram la mai nei vanga i mo tātou ia ala tā whai uri tūlanga ia o le leil tāntu o loa mai Samoa wa foi le whangata mawha le tunu i nei New Zealand ia whaftai ta vai ro solo manuia lava e tūlanga mai se la vali tūlanga fua whatoanga i le taro ia whapena ku me tau ngoro o mai pea ia ai tau tona se tatu tunu o tau ngoro pea le nganga whaararu e tatu tunu ia sila to ai fu ia tatu o loa mai Samoa i tūranga o lo sao tā uarea o ai soani mo nei o tanga tatu kanga ka whaiwhakoanga ia me se fo ia ma ai no se tatu tunu o ro ieringa sa malo ai o ile tatu malo Samoa ai o afai nai ia o fu pa e lenga tulanga pa pena o la mai fa nga ile malo pe na masani ai ia tatu stalo tatu tau foi stalo ile tua ia ina ia alo fa mai tulanga o ieringa sa malo ia so ia tatu te tatu ele tu la ko inesi tatu tatu pensile la nga tu langa fa nga yo ingo tatu barom tu lang pa pena ele ia se me osuia ele se me o fale ton e o ai tatu o roa e wina mai fa ia e uia na lo wale tau o i sa mo le vai tau o no tau o ti munga mo lo mo matang ia au te to la ko to file mu lo solo manuia pea o alta le kako karo ia lo fane o lo se tatu tumu o lo mai i Samoa o ni lei ia pio se uranga lea te vai lo whaftai ai le whamai alta po kalame to tele lo whai business na tunu lo whafo mai le tai ama le tai au o le ngang whaftai fo le wa pe o lanto i lo whamoe mo le telo tatu lo mai Samoa ia wal whata wina tono New Zealand ia whamata ia e le ngona le ngang whaftai e me se fo i tūranga le au whai business ia e le se me mwhai a le tunu ia ka ko olo mai pafo ia ono ta ua fu ko pikola au nei io o le tau sa ta wale so sani nei ta tanga era ngona le nga fa kai o le fu ni si ta to fa ringa o lo ia mare o foi pisinisi nei i ta to a lo to a fo i mangele ia la lo pueri e si ta tu o kom finga le o foi pisinisi ia wharau i roa o wina mai Samoa ia mo tangtala o tele se tātou tunu i whilei e rango nāre ngā whawhkai ngā i o whai pisingi o whai ngō whi hori la ko ngā roi ia me se tau wanga rawa lea ma o whai pisingi mai whiti ma intia ia mastaina tūranga whapena ua mai kore karo mai ngā kungu ia o le ngā roi ngā rala o la fai pisini se tātou tunu ia o le whaalau i loa ia ma ko pere whi au ma le kamana tunu se tātou tunu ia ina ia whatau o loa mai Samoa ia le tanu ma le whaafonga mai o le nā ua o tō whaafonga mai o le tanuanga ma le whionga konsula tātou ma loi New Zealand nei le whionga whamata a ie nisi vaenga whia la matili ai e mana mena sasane le whionga konsula ma lona ofisa tolu o tolu tasi o tasi lua e wala mai whafo atu au kilani o iwa tolu o tolu tasi o tasi lua o le telefoni nā lo whionga whamata whaftai tene mo le nei tae au monu e whaiva nei asu o whaiva tawai e miku ngā solo i tātou tunu ki ma whaiva ta po ngā nei o tātou mātua ia whiro e po i lewa i aso pasai po ia sai po ia le whaunga a whamata por sa lue whampole malu konsula le malo tuto tasu Samoa New Zealand nei o le tātou pokalame pēr māsene e so lulo vai asta i tasi